create more opportunities. More opportunities for people. Baranyara konyora chibes. That does muisarans office. Imanya gotukanga naliura nyara chibes. Now, living how you can be able to create other things for youths, other jobs, creating jobs for them. Taringa irazima varusi vali earn salary from the national government. You can now living to because kunga value addition, living to abantu basome digital literacy, how you can make money. Like now my son works, but he does not have an office. Yako gendanga na office yako genda. 100% yega isaranstese computer ka kole company ra America lakini wali ga Kenya. So what the government is doing is trying to with the partners to create more opportunities for these youths to be able to earn a living without necessarily getting a job from the government, What about in terms of development? Sensemo ya magendero. Ensemo ya magendero Margaret Kentunda got kelinga our governor His Excellency Mbarati. Nerobika for example enanire chibasari abana bagosome school. And you know for you to have the kind of county we envision to have kuikotangania masomo. Nerobika rule chibasari. Nerobika the whole county Ogolire ebiragita for example because chipara developing our roads. Nerobika oira wana mabere school osingatira mangana nutrition. So mangana development me can say is on course. Okay. Yes. All right. Merongo etano na nyuma nchomo tegelece deka chemenchuri gya chinsani bire chebono mambi ya radio Vuna 102.0 FM togendre to kusangana mheshimiwa Dr. Roselyne Nyakona yokurekero kwe mere pase county ya Kisenchi ndoke the first lady na bakoso sensema ya Facebook live na bakoso sensema ya YouTube radio Vuna 102.0 FM tege comment yako kabisa baadaye ni chikumo kisi mya unyara kwa bakoko sangana mheshimiwa singe nchuri tukoli alero yalenge by the way etwarwo kwanire goro yuborai abasubati no borai etimaitinga boni gase twaikira mheshimiwa are we satisfied ni namba ya basubati to bwate no borai asoborai? Not yet. We are still far from because ito bwana takuligerelia basubati ito bwana takuligerelia gender keroto koena na maybe for example chi position ose keroto tagete country itegendere one on two bado especially in Kisi we live in a patriarchal society which is even a duplicate even the whole country Kenya. Nabo kuligerelia abantu bakogenda basoka seketega maybe a function gete kwanyoranga like only maybe one lady or two barororo. So it means we are still far from achieving. Lakini talindini ngantura akora kende, lakini bado ntoke enderete. I think one day we will be there. But bado. Ingienda kuro chitura change so that nabiku nyarekano mheshimiwa maitu natoke enderete kwenye kubeka nga bado basubati mbara ntura isanika ni namba. But still mnatoka nyako complaining bado still basubati mbayo. We are complaining but bado ntura akora kende gionsi. So what is supposed to be done so that inga either wasaiko ikira 2040 na bakunyorogo ntuli kwabira? No kuligerelia musubati as a fellow human being, as a person who is also competent. Karato kwenda na chigasi tiga ntoligerelia gender ngoyo no musubati tiga toligerelia umuntu as a person onyo no una for example onyo no munyagitari so for example no musubati a surgeon tiga toligerelia musubati oyo as a surgeon to tiga koligerelia mangana gender ekarato kwenda na for example go sene ibirogo tiga tatewenga tiga to umuntu uri competent ento basa ko umuntu ngokoba ari umusacha. So we look at competence. We look at women as also human beings who are able to do something. What a man can do, a woman can also do even better. It is very possible. So, uisa kuligera libono igase to ikire no wanyene medical school sakero ko genda ora abantu basomera umunyagitari kwando rumete kwanyora basubati bali more than men. Kwanyora basubati bali gusene mia basacha bali gusene on 20 nowadays.
lakini kerwa koina na gosene birugo bia leadership gosena ki kwanyora ngabono maybe it's only men bakarateki batangaine but aren't these women also competent usana bara umbale competent na abanyagitari mbale whatever qualifications chiko correct chitekeire so let us not look at these positions even nto was curricularly gender tegatoenda na equal opportunities to everyone and prove whether they can do or not. Lakini let us look at the competence and not that's what I insist on, not gender. All right. Mweshimekiro gokwandika nkoinyura muntu naruro konyo gusangana ichi kwana kontinga baswatu bantu kube kwase chi sector chiri chinyororo. Buna echa zujini women what yani chiri chingororo bakunyara. Yeah. Margetano nice. Take you on ngokana. Ekiagero manyete me and you have seen women. Babekiru chi minister na Engiya Minister of Defense. We have seen women becoming presidents like our neighboring country, women becoming vice presidents. We've seen women being put in very influential positions. So it does not mean that those are not soft ministries. Being a president of a country, that's not a soft. It's not a soft job. Yeah. So women are also capable. It's only that we just need to be given an opportunity. To work opportunity to showcase what we can do. That's what we are looking for. All right. Right. Mheshimiwa tukwira na baadaye kira tonyerera mangana majasi nchira jobo ikira ndwisa tochebo no mambi. In fact abasubati mbali batwarire naronga kira musubati agosire ne chiba ne ministry yare kabisa oseida no mugwasiri oseno boraya bare goseno bwana siasa gako machoko manya kunga oino musubati banchaite ko bandu musubati so musubati na bwenrete ko ba held accountable ekerago sire gusatara ikira ni magendero gosengaire no musubati tigatigwe aibada to kwanja mheshimiwa kera twanyurira mangana majasi nchirere yobo ikira ni sato chebo no mambi ya radio Vuna 102.0 FM morobere Emambia ngiendoke the first lady to gusanga no musubati Dr. Roselyne Nyakona oyokoriye kirgo kyobo women repase county ya Kisii togenda ari nkwirina togendera ne chinkwana chitu Vuna FM 102.0 Radio Top. Vuna FM. Sasa niwekere ngaki. Vuna FM. Sasa niwekere ngaki. Sasa niwekere ngaki. Sasa niwe na Vuna FM. Sasa niwe na Vuna FM. Vuna FM. Atosiseni wa motwenzi. Tokuleke minero. Omugusio minto kwa manyirenga enyagitaria HK International Medical Center noere asumu chubo sonko nainde numa yetenga ni gekorenga omubiri omugima na kurwo bugwenia bwa maruire buna arthritis asthma TRG stomach ulcers pressure infertility yechinchira chionsi low libido in men amaruire yabana amaiso goikamaino na yanda mange bono kwamanyire eye HK International Medical Center Busongo igonge kera wa ikirega igo muchu Busongo gotwakire nambe yure 07 17 nande 17 63 83 HK International Medical Center, your health is your wealth. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense imeya Radio Vuna. Sehemu giti ya baraibako koboke serikali rabisibo ni Kenya kwanza kurwa sorogongo rwa usi bagende kwegerobo ko libwe serikali yuba gusegeta ko chorwe ntunde yakabire ko maraibo ensomo no William Ruto gaske babwata ni kora sekia mage udiem bagende gusegeta okobwata ni mekia mege chinga ki hebatu guteirale okobo kubagekana sekia mege udiem chinga ki barucha soba chule bonne buli busu mwaka bwechiri bube ne meronge bene tano ne bene
gati ya bara ikuru asensemeli kwa meda serikali ya United Opposition bagane abanyanyimbo bonse babwatiranira muno gwituka basabe kiari agency ya sobocho ase hukurubekana ku mwaka bw'ekiri bube na 2024 kwimugari w'egatambukiro kibwenete kikere chiko iyo munayanda mango mwancho mo tegarali na kwariganira ingoma ya senchirere yobo ikirano chinse isato chabona mambia chegongoro kwa Geoffrey Ng'ong'o egatia baraiba ko koboko he serikali korwa se orogongorwa gusiba korogono mu bendere kwa kaunti ya Kisumu Thubati Donya Nduri Saburi omubunge w'ensema ya Nyaribari Checheza Irichanda nigo bagendere kwegerobo kubwate sikwa be serikali ya Kenya Kwanza na nemono bakogenda kwegerobo kwa libumura bw'ensobono William Ruto ukwana sensema ya Gesure ase bunge abo basi se kaunti ya Kisii ya Buigoro egatia baraiya bwa serio gerimo bagende gusegete gatia bananchi korwa sorongoro gusigo sirumura bw'ensobono William Ruto asobochole bonne bole busyo chinga kibegereire hukobwata sikwaba serikali chinga kinonye nabo bagende ko mochegati ya abarai batari kwa hukoboka serikali rabisi bono ya Kenya Kwanza hukoboka kura sorongoro gusi sibako mochia sokwenda kwere na mega kwa magendro na nemono sibaragire kiara mubunge w'ensemo yabo basime iye kaunti Kisii Innocent Obiri sokwere na mega gento kendrete kwere bunge yigotigara mega kemagendro esimekyo ngayimo manyete ngochosaba rwasa opposition osekorwase William Ruto ingende ntebe president ebeke esimage sure wakimora na kinatalera ngoda kageti nchugosaba esimeki andebi njenta getedona toganye okobanto ganyete kae serikali gocha ngota getire esimekyo bono torabai ngoda yabai ke mwapane tibia igongende Ndebi president abantu bagesure nande unajua atafanya bono mmote margo ekene onyeza wadi merengo chakobatigera mwayu buno mheshimiwa Zairi ateba ometekero boki abanyine gyakete abanyina basoke barwanirira abanyina bande baya abanyina bande libaga inje bono nimanyete tamyane omwako oboche kwere ekemane gosobolimo yekwere omwaka ogocha ndagetemba tigere gesima nsabe president nalikali limo konywa amache mwanyora omungino olitwa abwate Donya Nduri Saburi nabakore nateki nababekere tamache omorai bwensi ya Kenya Moscow William Ruto nigo haegereire hegetambukero yokwagacha kwenyomba yobora yenke asoro sana roimeti ase kaunti ya Meru obwagachi burachi kwira chieke miemo asekeri atebire bunanige getambukere kera chiko konyenseme yo gokina enkwane omorai bwense nige gocha matuko makeigo maiga yeke gambero gekurigeri chindemero hamone bintu bitane mwenya bantu kurwa se kaunti ya Meru goteni omorobelio yubwagachi bwenyombe yobora yenke ya state house asenseme yo ye Meru morai bwense nigo haliko yakwana yo Buigoro hase sukuru ya Burueruri ese kaunti yo ya Meru chinga kinonye nabo abaragire kiari gatia baraikurwa sensemeli kwa mere serikali asokwenda kuikerelia emegire bubelio au ikerania chinga kinonye nabo rokiro kwegena kwa yabuna nachi kwegerekero ukya ikebora bwense sabachole bonne bole bosyo ningane yarekaneta kwego koboko hamona barai au barengenere hase tare ya sensemeyo egatia bo nomo konyo ekitore kindiki oyogende komochigatia barai kurwa sensemeyo kwa mere serikali. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Meru, mnasema tujenge state lodge hapa? Mimi nasikia kuna wengine wanapinga. Tujenge hapa? Si kama tumejenga state lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa? Hiyo watu wawache upuzi bwana. Ama namna gani? Tuendelee si namna hiyo? Vile ulikuwa umeniahidi unataka kuijenga, ndio Madaraka Day ya 2027 ulale hapo, uamkie hapo, uwe na wazee wa Jorincheke Klaje. Ati wanafurahi sana kwa sababu ati Wakenya hawakuenda kazini. Yani Wakenya walipoteza muda. Vile they have wasted all their time for 50 years. They are celebrating when people don't go to work. This election coming, we will shock our competitors. Kwa sababu sisi tuko na mpango, wananchi wameona. Kuna watu wanatuambia tutoke, tuachane na serikali, tuende upinzani, alafu tukifika upinzani tutatafuta serikali ingine. Hiyo ni ujinga, si ujinga jameni. Harambee! Radio Vuna, station ya Chirangu Mamono,
Radio Vuna abarari babatobo manyi mono Radio Vuna abarari babatobo manyi mono Radio Vuna 102.0 FM ekene kya mangane yogende togotegera Radio Vuna 102.0 FM ndio menyugwe buna gwateka kurwa chinkongo inye chinsin ensemo yabarai bakwamiria serikali mense kurwa sensemele United Opposition nigo bagende kurangiria okurigerirwa kwa imemono okugusira kwa echi amate cha kuneta muno kurobekana kwa basaebe kyarige agency ogwa kolekana to mwaka bwechiri bube na 24 chinga kibali kwa milimo swada bu mwaka bwechi besa bwechiri bube na 24 mwaka bwechiri bube na 25 asekali bagane abanyanyimbo bonse babwatanira muno gweito kwa basae hazo kurobekana okwe kwimukiri bwegetambo keroke bwenderete ekyo kereki chiko igatie barayabwe bakoragwa muno marebe kyamakwe Steven Kalonzo Musyoka oli kiamagia DPK Eugene Wamalwa chinga kibarenga se county Kajiado buigoro ningo baganirie serikali ko imuki getambo kirukibone tucha sabanyanyimbo babwatanira muno gwitu kwa basobwe chinga kinonye na bagende ko yamocha serikali asokoli na chinyomba choborale bosibule bwokole emirimo yabo senchire bwenerete kwa watu kutoka kiholela na tukuwa na uoga na we made a message. Kwa hivyo maadhimisho ya pili ya tukio la vijana wetu wa Kenya wazalendo ambao walisema wanataka nchi yao iwe naongozwa kikatiba, kiutu, bila wizi. Maadhimisho yao ilifaulu sana. Lakini tunasema sio pesa tu wanahitaji, zile familia pia zinahitaji haki. Wale askari polisi waliotumia risasi na bunduki kuwaua wafikishwe mahakamani na wachukuliwe hatua ya kisheria. Lazima serikali ikubali tujue ukweli wa wale waliouawa. Now you are interfering with the freedom of the media kwa sababu ya kuandika tu. For that reason that we feel maybe the country is seeking a very dangerous trajectory na inahitaji maombi. Na hakuna sasa, it is not possible in Kenya to threaten the media. Haiwezekani. I mean, it is an exercise in, I would even add an adjective, it's an exercise in absolute futility. In fact, very absurd. Igatie baraiya banne kurwa sekia magia ODM nigo batukutairale hokobo gukobagekana sekia mekyo bagosingirira gotabuna nigo hokobagekana ko arorekana sechinse mogete nigo kore hokobagekana wa demokrasia natali wetana ukwana se county Busia igatie baraiya bakora wo muno munyakiro go gwikia megia ODM musubati Gladys Wanga nigo batebire buna oborai gwikia mekyo ya ODM nigo bagendete kurigeria engane iyo na nigo hekia mekyo kiragende gutigara bokongu nonye nabo niga barayabwe batebire buna nigo bari neganga yo kwegerega tie chinsema chirekia megia ODM ke wataba batani abange mono chinga ke chigensi ya Kenya gase ne kwirobirwe cha sobochore bonne bo mwaka bwechiri bube na 2025 tunapanga chama ndiposa tuhakikishe kwamba chama kimesimama. Kutakuwa na mabadiliko kidogo ambayo tutafanya mambo ya ngazi, kwa hivyo tutakapoyaleta mkubali, kwa sababu nataka tuhakikishe kwamba chama kimesimama imara. Wewe kama ni mtu wa one term, tafadhali unakaa kwa mkutano yako. Sisi tunakataa wale watu wengine kama Gachagua kwa sababu ya ukabila na siasa za kugawanya watu. Hiyo ndio kwa sababu tumesema kama chama cha chungwa hatuwezi kuingia katika mirengo ambayo Gachagua hako ndani. We are in the broad-based government. We are going to negotiate to get into government. And as has been said here, the ODM party will get its share. Kama tunataka tuishi vizuri hapa Kenya, kama mnataka tutambuliwe vizuri hapa Kenya, hata kama tunaunga President William Ruto mkono, lazima tuunge yeye kupitia chama chetu cha ODM. Gati ya baraiba ko koboke serikali ya Kenya kwanza nigo bagende gusegeta hegesa kukyaba kamba ko musiro muraiwense William Ruto ha sobochole bonne bole bosyo ukwana buigoro ha se kanisa ya AIC Malivani ha se county ya Makueni hegati ya barayabwe bakoragwa mono mokonyi bene bu muraiwense Faruku Kipeta amono mugaja se kyama kya UDA Javet Nyakundi nigo baganirie egati abantu kurwase egesa kwekia bakamba komusiro muraibwense asibegerero bokoli bwaye egesa gasweta bisi nonye nabo egati abaraya bagende ko mocensemo yo kwamelia serikali asesi asegende to ikrani mense ikolengana ne barabu ba toire ko ba ere eyo bogesaku na msikubali mhubiri wa ukabila. Mimi naona anatembeanga hapa kwenu Ukambani sana, ila alifukuzwa na huyu mtusi. Na siku moja huyu mtuse
mtakubaliana naye kwamba aliona mbele kabla mtu yote kuona mbele. Uhuru Kenyatta now he is telling your son that he'll make him the president, but I'll tell you, when it matters most, he will abandon him and he will go to create another government. Apate watu wake awaache nyinyi matakani. Tasimama na Rais William Ruto. Basi hiyo kusimama na Rais William Ruto ndio tunaita tutam. Ndio tunaita nini? Chiteka chabutokere ni komi na isato maiga ye chinse isato chabo no mambia abuno ngoutora mangana maya sencherere yubo ikiranu kurwa sigeta seni kyo wanjete nambe mo ke radio Vuna chinsenye kwera nandega komanye yemo na yanda manga sencherere yobwenge nchegongoro kwa Geoffrey Ngongo na kuga neiro botegereri borubuya. Uyo noro mweli obwa mangana maya asentera yobo ikiranu. Vuna FM. Vuna 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 FM. Vuna 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 FM. Ase bibia. Vuna FM. Asamatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. To sese niwe kerengaki. Abararia baya. Novo semi ujana mangana maya. 102.0 FM Toguna Ekeminero. Oyo nomo bayeno gweli tuko bunokoretwa sole na Radio Vuna. Mangana ntubuka mugayani bura tureti karansa yatebya Kioro na ombero mwabo konya bwango usema iso ali kurigererania Kioro na ombero mwabo batebye banyene kumwangire bugambi bw'abantu na gucha mwagisinya gucha nkasama ngayana kina kiyami yake mekinini mukonyo teba kugwa nkonyire bugima bwarucha gucha na inchembole munyakebuna ndakoe ekera abantu bamenye tamo nabo bokungugo cyaro abantu babere nkubuna barengo bulimo abantaba bakagambiwa n'abaga bekenyoro kurende tibayigwana ekina kyabo ikagenda etuleti igasinywa kubagayana etuleti ekaererya Kioro na ombero umwabo bakegambe ekiyagera mbamanyikanite aso kugamba ebina Kioro na ombero umwabo nabarabwo bagasinywa ikine ekyo ekero basinywa nalyo batebetenga onye mwasinywa gokonywa n'abantu ine imusinywa ne gucha nero eli abagakabo bakarwa sobosi bwabo mugako mutangani akagenda aso kuwaerera uyonde nera akabwatya kuromagega uri mutangani ucha kuambuka rukirwe gucha akagweime egobe yaye ekalindukirwa n'emelindo ya roche gucha mate mugako uri okabire nerekera ikazo roche agasiukere gobe yo mugako uri egotrimbuka usego trimbukiwa na mache akamanyanga kero kendo mugako uri nigawa roche eliagatira sobwango na maena akanyoranga umugako uri nigagwete roche bwango mono umugako uri okabere agakaroche na kumurusia roro ekara ruseti gwaroro nari atebete inga umutigeiro bole munyakebuna moyo weteroche nero tagete koba umurianania ro mugusia gatebanga mangana ntubuka mugayani oburatureti ekaransa yatebya Kioro na ombero umwabo konya bugango busemasyo ali gucha kurigererania Kioro na ombero umwabo batebya banyene kumwangire bogambi bw'abantu na gucha mwayisinya gucha nkasama ngayana kina kimi yakeme kinini mukonyo teba kugwa nkonyire bugima bwarocha gucha na inche mbuli munyakebuna ndakoe yani nga abantu mbali bagusinya kugambirwa ekina n'abantu bantu mbaro kwenda kuganiko bagamba bayigwane bantu mbaro wateba na yatiga beiga abantu banga kuiwa abantu banga wanjana batiwa usebatigirwe kina kiyabo giyacha gokorwa neme basokano kwanyorana kuwaragereriwe watebe gusaba kwabira kwanga karo kwangire ebintu bigokobera ebintu bigo cha gusalikira usitoke kuwaragereriwe usiguwatiana kabisa kwaliye muma ka ebintu ebyo uko nagotebe kuna mwanje ne mwangire wanchana uligire libuya mbiko beka sabe yara mugisangyo botigiri libuya asumu bayeno buli tukondoke tomasumbu no botigiri libuya monguru yo sese Rocky Driving School na koranyora masomo yo bogende chigari gochakra class A2 A3 B1 B2 light vehicle automatic B3 professional C1 light trucks CE a heavy trucks D1 ye chigari chia PSV chokubugulia bantu 14 D2 na D3 ye chibasi boigo bavata masomo ye class F asabanto bali no bolema ni chikosi chinke buna
kuna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribwa masoma maya keralituko. Imeyo muchubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbawate ofa asebali bakolire Form 4. Wakari simia sin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Otakorete chenke itwe bichuchu bya itaiga. Mugaka tiganda nyara nyomba. Aya umongina damano mugaka birukunyangiye kemokoro ke bichuchu ngiye kata birekera ngiye ebinga imwaruse. Narere bichuchu ngwe gwiro bosi bwetinga. Na kitogo korarende. Binyuke no ke munyore bichuchu ibiya. Bono. Abalimi bakisi, Nyamira, Migori, Homa Bay, Kisumu, Bomet na Narok. Habari njema. Eduka ya Enokem Agrovet Limited na ukubiku kwigena kwao asobole minetugo yao. Nkuru barobo koreri Vuna, supply of animal feeds, nkonya bara moyo ne chimbusuru chebituma chogosimeka, obo tubwe chingeni, artificial insemination services, ebichuchu byeli tuko, over the counter extension, insecticides, herbicides, samona fungicides, farm equipments and tools, vaccines and hormones, livestock antibiotics and vitamins, after cell distribution deliveries, amonobo koreri bondo bonge. Asechi ofa chimbo uneligo liligo ikereka, Enokem Agrovet Limited, dichibuli yao sobu ya bimedine tugo yao. Tonyoro mochiobo songo, angena Market Plaza, Gose, Mbarabare na Shell Petrol Station, Boigo, Orosagia Ndoreo Jogo, angena Jogo Primary School. Naboko bakrisi miese namba 0701819312. Gose 0113388513. Boigo naboko bakra 0740186688. Gose 0701817458. Alright, meronge bere chideka chemi nchiri chinsanisa toche bono mambimi ya radio Vuna 102.0 FM. Ndoke the first lady boroberende mambingi ya toko sangano mheshimiwa Dr. Roselyne Nyakona, mheshimiwa kolekero kyobo imere pase county ya Kisii. Toke nrete kuligiria igoro yoborai asawa subati. Tumedi mheshimiwa uzire tirimbi yangu libeka. Women in leadership. Abara inobo subati borai na basubati gusaba subati no borai haijalishi. Lakini karibu sana mheshimiwa kirotoko ge interaction tutaranyora mangana majasi nchere yobo kirenuza tochebo no mambi. Ngento nkire twargo kwaniranga andake kiro musubati achoriru airwe mere makore for example mheshimiwa wachorire in the next 2027 elections cha elire wasoire mirimo. No bwento ko tebunga daktari no bwento ko koreke neki usingencha no musubati tokoboliwe ya goikamboliwe again to go to leadership omaite it requires accountability onya bantu bakuriri chikura barorirenga I as a person no rekebebo ko bakonya no rekebebo ko ibintu biri batagete. You need to be accountable. Just the same way they elected you or they elected another member of parliament who is a man, because you're given the same resources. So you need to be accountable. You don't need to protect anyone. You know mheshimiwa tolera baraibanda basubati either gusina aba governor gose twarorire abajumbe bachorire twarorire bari birugo au koma kuonga nyarebega gotororigo kirara musubati agota yonga nubonte kwigerera nyina basubati asibungi nubonte boike bunge wakwana nyina muswada wechibesa kwagenda wakara koma kanyaranga nyarabe no musubati aduno inalindi kae kwera abara ibaito baba manye bonte ko ba accountable ko ba held accountable bamanye ngabonte wikeranye imirimo yabo one ne jukumu yo ya abana inji
na waba wenderete kurigeria abantu abakwa chikura for example, they look at their past. Mata na boku manyanga this leader kera to amoire kente kenari bugukora ekeneke. Tika abantu babekwera tiri abantu babeko so that you elect the correct people. If you elect the correct people, mata accountability ko be mechando. Nande women also abaswati batakegire na barabo onye baroche. In short, we are all supposed to be accountable because we are given the same responsibility, and that is what you asked for. If you asked to be given the seat as a women rep for Kisii County, so make sure you work for the people. So accountability should be, leadership should be accountable to everyone, whether you, it should not choose gender. All right. Amashimi ngana nirega ya of course nilichika nkwala urire asamangana ya koronga nominations atwarira mabaga mangina baswati bako chorwa asibiroge bya kuba nominated. You know, ayana magendro nentere ya muyugusira abasubati asoborai wose bado no kuba obworo bugota tenina kwerigirie birogo na daktari ayotenine. Ncherabonda atebe last time ekratwalingaga we talked about affirmative action. Ekero ya nyorekanete nga abangina abange mbali kogenda bunge gose mbali kuisana nali babegete gento kerokuruka nga third gender role. For us to be able to achieve that, for us to be able to achieve even representation in Engiya, those seats were created, nominations for women. We have better created so that sonyo the numbers which are required in the assembly, for example, whether national or say county assembly. Usentobugate unabono people who are abled differently into representation. So a year avenga no go sira. But then what I would like to urge our women and even young girls no koba bold na gotenena. We have a few women who are very bold enough gotena watakete kuligo wa MCA, watakete kuligo women rep, and that is what I envision the future. Kovanga na into abaswati totenene. We are only disadvantaged in we are still in that patriarchal state as a county, as a country. Abaswati bado tari raisi bago choro kujibunge, but we should be able to change that narrative. Ekarotanga tuwairu uongozi bina abaswati onya tutageta abantu batoigene bamanyenga we are able to, sisi tunaweza kero kwa iru uongozi just work for the people. Ekero ikuikanga bona this is, you are going to be elected, it becomes even easier for you to be elected as a member of parliament, maybe a certain constituents. Ekero kwa oro kiringa kero kwara iru kerogo kwara iru oborai kwara kiringa not able to do something. So that is what I will urge our women, that whatever position that you are given, no position no ne over secretary also no no yokoba umanyagitari otabwatien kende yons, do your best so that people can know that women pia wanaweza, so that they don't have a problem gogochorae unomorai. You know, mweshimiwa actually kero ogukwanire igoronga abasubatu bakore omokia. You know, among the things agativi ntubirianda ke I don't know ndabiroke barriers embiringa enaroneronga musubati ta kunyara kwarire I don't know gosinga ninga musubati ta kunyara yatite karina back ega so as mind, you know, muntu naro gatabizo kurigari gabungo orekerio gotegerera twategerere tabanonga musubati ta kunyara kama kunyari to koigwe mirimo to ko babalegevu torokinga kwa kwile wazi ntori kunyara. So mushima, what are the mitango kibiro rochibira oboniga bigotanga basubati gotateni nebirogo? Ebintu bigotanga basubati gotateni nebirogo igente ketangani, you know, me I will talk from the few months not viringa ni ntegete kuriye kiro kya. Yeah, because also it is actually entunda ya entangani entunda ya entangani kwa bwate gangarakini nkikiri kyaka gotanga nako yetwara. Na nyako yetwara kero na so in the community nkanyore mechandere menge in the community and what our people are facing.
because I've been in the healthcare. I will sit with you one day ngotebi na kinenyorete gusiga because I used to be in Nairobi living good life, but everything that I need komenya Nairobi rende then Nairobi a city where everyone will. I will one day tell you why I chose to come to Kisii. Aba usingote abalinga mechima buru. Emechandere sikogaiga in our houses ni mingi. Abana mbachandegete mono chintakana. Abangi n'ababora ka bandekera omugaka asirire gwasali wate bagenda sino so that these other people can be able koiro obolomo bwao. Abana gender based violence yeyo gotibonga abana even parents fathers bakorepo abana babo. So we have a lot of challenges in the community nakiagarete nkakoraki ngatenena ngatigango ndoro gosani intenene ndoro gosani nyale go mate bintu mbiro gokora as an individual lakini bintu mbiro takora until kwanyolire chingurugete. Yes, of course chingu kero okorega asikete obonguru mbaro bwate obakego. So to be able to do more you need a certain power yo gokora bintu ebyo. So nakikiagarete ngakoraki gatenena koba women rep. Lakini bono when it comes to ebintu biko gerabangi abasabate batali gotenena most of the time hento ngere tokoro nga stereotype. Stereotype nko gerere monto nkorigere liaro rose biye goro tenga rose yo buna kukwana ngora iga na chanyale na chakwa ne parliament na chakwa ne barasa rose yo una tali atabwati kiro 100 bono ngana kina kiaro lekana iga Rose yo una kiaro lekana umwana iga you know without thinking about what Roselyne is able to offer. Yes, lakini kwali gere lingana kiaro lekana appearance abandi bagenda babika chibiche gitega batebo ngino no mogotu you know such things. That is number one thing that I will say. Kiagarisko abantu mbabwate chi opinion. Yes, they don't even look at what somebody is able to give. Number ibere finances chibesa. Politics needs a lot of resources. Wanya tobwate pesa monto na bakoligere linga tingo koraki tinko nyara afadhali nkolaki afadhali ntige. Namba isatu violence chisegi. The moment what in nakote abanga nkoligore ke rogogete I want you have become an enemy. You have become an enemy of people. Integete yani in future abantu baligere politics binegento kerekia. Politics eligereligu in the positive side of it. We want to elect omorai oratoire the right direction. Omorai oratokorereke neke. Lakini ntoko umosubate tawe soke twachaka korengereli nana kitogo chaka kumorama na kitogo chaka ko even physical. People can even go physical for you. Yani monta teta ko buate shat. Bono monto manya umosubate ikahorengereli ngabono chikoboli chikura tingo chikoramu koboli chikora. Hizo vitu zinazuia wanawake kutoka nje kueretera ona baboli chikura. And also in a patriarchal society tokote abatomenyete abakaka baito also play a very important nabo musbati agwa sokia te benga nintete koboli chikura omugako yamukan. So we should also be able to talk to our men. Nikai gato bate bina naki. Omosubati ono negera kwenda parliament. Talinga na basubati boka agenda gushugulikia. It is for the good of everyone. Yes. Women, men, and even families. In fact, women are the people who understand life experiences. We are sana. Because nindo tole nyomba omugako na tara manyango mwana liko bali amurire. Omwana liberele amurire ninche ngutanga na kumanya. Yeah, true. Inche manyete ngendagira nere nyomba. Inche manyete nga omwana school fees nire ono na bagaka bantu baboli no ko baboli ngomwana onde ibole they don't know. So some of us women are people who have these life experiences and who are able to even articulate family matters. We are.
So ekero mo subati ateneni riga weneta have supported. Aweneta have supported inga because we understand more. We have life experiences more than our men. Yeah. Warumete basoka kuru nyumba into banjite na bwemete barakini asoka kuru nyumba omusibiti arabeto mubekete muragereti asoka takucyali bintu bingeta komanya into to komanya. All right. In fact mwishime watoire bintu biengencho sana gaiga bintu bire watoire gaiga nande narengirire mangana mangi sana. Number one opinion ni chabantu. You know kero muntu nabate opinion yae. Lakini in fact tugwetera na mwana simetandao. Ekene gento kyairira basubata bange baikaransira bategereire okonyoro saganje kuri mutandao ga nyine musubati wateneniri marike gyakire kurugaiga lakini ndimo yeshimwe nganchere ngo tebinga basubati bali bagutumeka imitandao ya obobe asokwirigire chikura. That is the reality. Nabnare wote kwa mobiekana lakini singeweza kutaja. I don't know abasubati abagutumeka boge imitandao ya obobe barabo. Apart from your opinion, not ukwanira ba chi opinion ninga kibabo ntoko korana kina kya kwa manage baka despite opinion singo konyora chire bantu kukuruta bara mangane mitandao still umesimama na baba kutumeka mitandao yabo se chinchira chimbe na kina barabora abakwanira ababa gutumeke mitandao yao gutumia nabwona ariko gani nono ko bakwanira mbatebi one nga nae umaithekero monta abekire for example a post gete ekora ma Roselyne. You can always know ngani ngoyebeka. And the people know. Mate bintombere chimbwanchira abantu bayibwira na chiracho. Utanyale ko koraki. Utanyale ko batanga. But they should know that as women, if we really are fighting for women. Yani ya ukweli ndani ya roho tunataka kupigania mwanamke ama wananchi wetu wa Kisii. We should be able to support one another as women. Ekero musubati onda sokire, ekera ni right yae, tako morabne competitor. Aye kora politics yao ere very clean. Tako ligi for example, uchikobeka ga posting alero na lenga alindi na kora iga, omonto manya gotoma bantu bae kurunsera. To talk negative things about nani no matenga ni ngokorake. Segeta. Abanta bae bukamba manyetinga nero obasegeta nande koma kumanya abantu bali bae komanya nabantu. You know, we live in a society where everyone is a friend, a relative, nini bacha bagota ingomanya te kuso nyalebote yo abantu bae ngagenda se uboli ya Roselyne oli keke. And some other people don't even hide abande kabisa abafuasi bae kwanyora na bao korama kabisa ngaya mangana yinga yarwera. You know, that shows the kind of leader. Kera abantu bao bakorama abantu inaonyesha the kind of leadership that you can offer. Kwarore. So njenge ntonda advise those other women who are looking for those posts for 2027 for example next year. As I said earlier, let us do clean politics. When your sister is looking for leadership, try to collaborate. Tema ko support. Try to support even if you're looking for the same thing. Kabe friends. Takulikiri umuntu kumulikiri gwachaka gotebe bintu gete bintu binde byo bolimo koligichikura. It is not right. Let us support one another as women because we are looking. Our aim is one. Is to empower our people. So if we are looking at empowering our people, let us not be the one again being perpetrators of violence. Tika tororekane, tika yani no Kisii County yo kaerorekanenga ni buate some different kind of politics. You know mechimekero gukwanega nga musubati ago tomo muntu ndogenda kurama no nyina simisangirikano tari no nyina se chi emitandao yoko mheshimiwa no nyina simisangirikano. I don't know whether gose bado yani eni biche korokinga abasubati banyene mbalechoka muri koro kibiche rigo chia society kimutagete
ekimota ito goikerani so mheshimiwa ekero to kwanja igoro ya finance challenge ye mangani yechibeza chinkuma chabere chinga bantu bagwatabanga na mona bana siasa basubati that is the reality nto kunyara kobisa abasubati siasa basubati either bare nominated either bare elected biga be kunyara kananga magana nare ga bwakorekana tegatia chemistry nkirao so is it turunga abasubati ko base birogo oika batware batwara mangana y'ubwanchani n'abarayibande barabana barabasacha sibirogo. Is it izo allegations ni za kweli? Because tole basubati bare nominated bakoramu tenga no moga kogo basubati bachore tenga oya tare nyarebo ko bwatekanga. Bona mimi enche ikinda tebe ase linganelio I don't think so. Kera political parties nchibuate umate political party nebuate their structures and how they work. And last year I saw people applying for these positions. And kwanya romontabe kire number 1 2 3. I think it's because of what you bring on table for the party. I don't thinking onye bikarororo those are personal matters. Tokumanyanga ningo barali tana nyalebe you cannot know at all. But then into as people as women, let us not look at leadership as a limited resource. Ekero your fellow woman maybe I really kero go sa very nominated. Let us look at it as we have succeeded as women. Ndo wasekoligire linganya lebe nga kosomo shahara. Omoshahara nero gochikonyora. Kosena roba nominated. Kwarale. Because I will think this rivalry will come from there. Watebenga nchena moroche kale so close na nyalebe. I think igabeta nominated okoba bachite ko koreke. Kurara ne. Let us first of all see each other as sisters. Kwarale. So initially let us look at leadership like something that is open. And work hard towards what you want to do. Roselyne random tandao. I believe in hard work. And I believe that tingo chakorara ncheko tebanga bono Roselyne ngo chakonyole kirwe kindaire. I really want to go out there. If possible, I want to meet everyone in Kisii County, whether through a forum, whether one-on-one. Mbaeresere igoro what I have done as a person and what I intend to do. Ndoro sininyale korage ninyale kuba convince ngabono I am the right person. So hard work yani tereta matunda. All right. So the way you were saying unaniona kila mara kwa mtandao nini niko hapa, that is what I'm trying to do. I'm trying to work hard. So the way I've really worked hard like this, it will be very unfair montaje ko tebanga na ki oli igairete kerogo okoba igabwate tu aralete na nyalebe. No. Amushima timete ingane ye gwakwanira ya support. I don't know ingantire ngutumi kumubiyekano singecho ana urabe perfect example aboneka gwachakire mbono gutakuriye kireke boyimere pase county ya Kisii nkuga niure konyora obokonyi kurwase abaraye basubate babira birogo babeiraho yani nere biya gose ni bwenere tabaraye bari babire birogo gusira abaraye abono baguchaka usi bakoranga they are competing. Do you get kwanza ayo monyene konyororo gusira kura sabara yabasubata babire birogo? Yes, I have support of one lady okorokunga Mary Otara who was the first women rep for Kisii County. She told me I've been in this, I know I was the first elected person. And in Chekeronkuligireli, Nabondo Chinga, even to Kuakolid, even when I was a woman rep, you used to do things. Even the Vikagera,
Vika motivate ngateba nintegethekero gika na batebete boigo. Agantenga because I've seen like you're the right person, I really want to support you. Ntegetendole kwa koreke. Kwa soire keroge kiliero gendere gukonya abantu bande. Inche Margaret, what I will advise litangani manyagiga gocha gutwara courage goteba nga bono nkorigore kerogo kyo women rep. Number 1 tariento kere rais. It's not easy. Because for example I watwara courage ikwa bolere. Not everyone, you know, we have so many women tora tebe over 1M for example bali gusiga. Lakini abantu bese wakati bakole poli women rep are around 20. Which means these women are very courageous. So our dear men in politics, in parties, those people who have been there, women, opinion leaders, abanteka virabo. What I will ask them, abantonche Roselyne, kero mwarolere Roselyne, as a person omokire nkubolera women rep, amekuja amejielezea, kindly try to support. Na bomoko beka Roselyne nse, I am open, for example, monga masomo kunibwenerete koba. Mary Otara, for example, told me, she got a lot of support. She got people supporting her financially. Out there, no mogako bures nini abariba at that time mogako ngwae. They supported her a lot. Financially, morally, mogako abari kumwakirisi mikera lituko, ngayole, ngaikwagenda, ngaigwatara, what is happening. That is what I would love our leaders to do to our women, so that women vanya ole chance yo koraki yo gwetete atari uboke mambio webolia maswali amanga ubona to boke mambi ko very comfortable kogenda egali na gali kukwanira abantu ko bate what you are being able to do. Umuntu ogosabeire umuntu ko wakera na nesimi ko boli ngwasaba muntu kwakera na mambi simi ko boli nkwarahera na kiwatara, you know. As women need such kind of support. And even from our political parties, we need even finances. That is one of the limiting factor. Muntu na bagoteba very leading yapi ata yete kutene na women rep kisi county. Lakini tabwate besa. Muntu geso okiri, let us try to support that person. Even if without money. Even if with na masabu anything. Yani ororanga ninde supported. But mwishimo ya engane ye chibesa, in fact that is the reality. Asinge nchonga wekeraboni gas twekere. Wanda watanga gente gitangane kero wate nilira sabantunga. Maiga yo gotege speech yao ba kuboringa naki. Sere. Na kitokoba. So I think mwishimo indiga techi challenges tirimo. That is one of the challenges I'm telling you. No ane kanisa people wabata getuba sere. No genda gusenko anda kwalinga kwana na abana pads muna kwasoka kabantu baganyeta kalati basere. That is one of the challenges. Ikero gende skolimo abantu bagote yo basere okoira na nyumba we examine we bolinga am I really doing the right thing? Na wakonyora I can take a break you discourage many of people who are potential leaders. All right. Kwanyora wana abantu bali bobate chibese batali leaders batali gocha konya bono banyolera na upper hand yoko irekero. All right. Amashima tinda iteko irorera riboriri kwairene kurwarire tangane kigia kwa etekia gasokyo gocha gutena se county ya Kisii. Lakini actually twakorere sana juzi na korago kwa bangi na bagaka baitu soko na baba baita marangeti twara ko kuba mstari wa mbere sana soko kwanira mangana gender based violence se county. So ekirenga kyabase such a cases cha gender based violence okwegera abantu baito bagaka na bangi na baito abasupa twikiraboni kwenda balasa tinya gitari baibora na gukwa. So mirobere kyo bwateguriye mangana. Being a healthcare worker and also being a mother with a lot of experience, rende nagote bria bana saba kobakea
inches za women rep ngise konyole opportunity. There is a big advantage in working with the government. I would really love to collaborate with the county government, mono the reproductive health side, to make sure ngabangina even they have better facilities. Onyana se bakoiborera nyagitari nari conducive naba abanyagitari baito nabarobo banyora continuous education. You know, things keep on changing. Current about the traditional birth attendants abantu banyore to abantu bande no into abantu bale banyore tunka, and they are still alive and okay, but una tokonya ko menye nseye ebintu ngonya go change bire. So we really have to make sure nga abantu baito mbara updated all the time and what is going on. Abantu baito gonkonyora bale education and hiring the right staff and even giving information. And like how many times umuntu wena tako quarantine antokea what is needed, nota kire sindani gete, nota kiro folic acid, nota kiro kole, yani abangina bataracha nyakitali bono konyora abana konyora already mbabwate information. That one is really going to help us to reduce the maternal mortality rates in our communities. And by the way, I've been doing this even before nianze kufikiria ati nataka kuwa women rep. Nimekuwa communities nikiongelesha wamama nikiwaambia umuhimu wa kuzalia hospitali. Yeah, by the way, chisema chiro mheshimiwa ntaka kuiboreka up to now. Mato kuibora na koroko kana nyore to mwana no mutangani. My dear Nicole, you know I labored for only 4 hours. 4 hours umate ne chinsa chinke sana. Nabora betu ikenya gitali onyore kwa nyore iro mwana nchera. So nkobwatiere nabora nyoro muntu wanyore iro mwana nka talinga gancha ikaikiru bwangu oseka twali tokoyeruka precipitate labor. But rende bono igase tuikere nyakitali, they are everywhere. Like in like to gotara more than 5 kilometers utara correct utaranyole nyakitali. And we even have our dear border people always available communicate igakwanyolero mwana. But rende abandi bado bakonyorera abana nyumba nchendochi at this time it is not a choice. Mheshimiwa ngantire togenda somo tegereri asingi tubate chidaka ikomichuka actually 0785102102 mo tegereri semambia bone ga 0704102102 nyakobwateri burugo cha somo mheshimiwa na bagusangana ito SMS line 0706102102 kusomba de ujumbe bwego cha Facebook bona radio. Vuna hello. Vuna hello. Alright, 07851021020704102102 Vuna radio hello. Radio Vuna. Ngajuma yino musimi wo moroko mabubu akire. Ebo akire. Ono motaranganga kurbo cheiga. Ono nyibwete mbya bukwana hana ngule sauti yana ngororo. O tatiga nko moboriga. Nera ale nyuma ya umuntu gete agere kuno muntu getegera nyore chikura kara nyori chikura nanda ende ratu amachorire nanda mago chikominyoka buna abandi kokorora gose no muntu itegemete nana iguro ko nyakwana iguro yitibesa sana tibese jera ga kare ko siri ka twachorire ntu abantu ntu ana barabago twabesa tibese renga yaga kare ko chiruera All right. Ishimwe ngere tukawatiri boliyo 07851021020704102102 Vuna radio hello. Na radio Roma gina kibwa kire na Rose. Bwa kire. Moteri ngiri patire kire rokuru hoteli ya kauga wasi gorona marcha segotoka. Ikambi Mungu wa Mungu igana motegera ibya sana. Kono ndo tengo yumbu yale mbusi yale nande no mano bokwane ento nale kama tenje namuponge sirema ya etole kisi kaunti tagete tensi nande bono inje mote binaigwete ngocha nda ubosonga saba gake semina
marangeti yabangina ikumimbara batabugati nyigwetera ngokonya kali nje morentega iga nandi nimbato mochanga abana baminda bakwande skuru karibu no ndembe ya maika ya. All right, mheshimiwa Mabua Chakiro na men's conference by the way watege ikarokia basacha tarehe 26. Yeah, make sure waikira ni roro kwanira bagaka. Okay. Vuna radio, hello. Vuna radio. Abwakire. Ile kutono ngini kwa yange na nyapoya malemavu. Asante bwana. Hello. Bwakire. Wanalia magani yo kutoka Burai County. Ya kwa Supernet. Karibu sana. Kutoka Lianate ward yae. Na muiburo gambira mangana mayakane egendo nale kora bori bangeri ngaki. Korande aspirant ya bange kora bwat na bwat chief campaign atvaye. Kero kora chief campaign ya hapo ni yako ngende bintu byo ulimo okirita ikomo ndole kerogo. Aro nongere asale korale byo tekango na wente kokana mata bantu bale akon propaganda. Maena yo yago campaign ri go konyora ngatango ekiago kwana maena ako ngainuri. Ero nonga kora kozale bantu bale to tatara na bantu me bago kirika ja bantu bande. Ako bago sali bono bakorole kananga nero ko batevya. Yes. Ni bwado mo mintana bala kwana oli ngani. Asante. Wakiro bara. Bwakire. Nyayo buruati. Njena ngora boli Roselyne. Urara atakuru anda atebe bono ninkagire tembo ntari akuru urara atari chikona Jones pia bo ntari. Okoba nimanyi to Burai ngo baboro bo bibake. Ere egenteke nere bueta aigara igera angere tigo sena siasa nera manyinga gose na tegemeto okoboko kwa bantu metimbaro montago aya nchipindera sombra magara ya kuera na ose erebueka na bwati stand yae. Alright, asante sana. Shukrani sana. Mheshimiwa ngantire soma chujumbe cha Facebook. Kero kurendia maburi ya tokore. Agotebanga gwetera Facebook live. Clinton Osore, Mama County 045, Honorable Dr. Roselyne Nyakona, David Oigera, whom is intelligent, beautiful and hardworking. Mama Maliki Mbele Kosawa, Mungu ako na wewe, asante sana. Julius Bundi, we are proud to have Mheshimiwa Dr. Roselyne Nyakona as the incoming women rep of Kisii County 2027. Kutoka Tyson Obando. We are proud of Honorable Dr. Roselyne Nyakona, incoming women rep of Kisii County. Indeed, she is a well-informed leader whom I'm sure once given an opportunity to lead, she will deliver the people of Omoguse community. She deliver to the people of Omoguse community. Pass my greetings to Mheshimiwa. Asante sana Honorable Masimba David, Mama County Honorable Dr. Roselyne Nyakona, David Oigera, nashukuru sana. Yakoro konga nere Honorable Mogonchi, agotenga my incoming women rep Dr. Roselyne Nyakona. May God guide your steps, strengthen you and grant you good health, happiness and success in this political journey. I support you 100% and will vote for you na kuomba kila siku na kuombea kila siku. Mheshimiwa Singe Nchoyebira, tukatogende kwanza tuchakiriniri buri ryo mwalyo. Yeah, chief campaigners mbara bakugenda batinna bakwano bulimo yaroka na Mheshimiwa boygo yokorigyo buri chikuragaro mulimo. Aigente kingo ko ono Margaret ndege teviga igentekemo as my dear sister no liyo boli swali erikoruliana na ikuseito. Thank you very much. Na gokire sana kyali swali lili ya rulenka. Yes. Bono nkaga igalitanga ni umentekero ne bugire nete ni ringa bono na inche nintegete mbugoli chikura ndete gentonka. Abantu bamintona ngaba bwenetera bo umuke bantebinga ayibono genda kachikuchiali. Gachibuli ole tegentekika. That is what I believe.
lakini amangana chief campaign anje timbwati chief tinda rosi committee yo campaign inche igontagete indara agenda skogali abantu baramanya because I am new abantu baramanya ngani nkorete ni ndororo and tinda agenda kere kona ya gusi onyense itogaburia na yoka tinda ayekora. Lakini I am trying to go to churches, going to go to funerals, kogenda chichiro, asenkonya oli gathering korangeli kunga youth group nera naenda. Abantu bapiki mpara bakomera nagenda. That is the only way abantu barakoleke baramanya. That is what I'm doing right now. Lakini campaigns tinda chaka bado amashimyo ribori boy gondirege nga ayomo nyene ogoteni na niri kwegwete nga tugote na singe chukwa rochinga michando nere count kusenege ntogia sugumete gusebora himbori meyago dendega haburi nga muntu narobori nga ayigori nyuma y'abantu getetaga kwa chikuru disapi yeah this one linkwa bullet last time and bono kwa bullet true igasi yonsi pina kolribna nali kweresera na for example umuntu nara bote bringere gali pande ya disability last year yoka I keep on saying last year yoka na ina ntoma the wheelchair 500 wheelchairs to people and kanya ndate banga ko poli chukura ekento kiagerete bone keron konya kogenda around. I belong to a club gekorukunga Lions Club International. I am the regional chairperson for Lions Club International. And one of the things we do nere itogokora mangana disability. So being a Lions Club member and a regional chairperson, I was able to get a advantage yokonyora a lot of wheelchairs nkaleta se community yetu. At that naningo koratora mangana freedom for girls, pads, kokoratole vinte vinge freedom for hunger. Kwa natora na nichi school ejichi abana ababale able differently ababa tuagenda tuabasomina na nichi uniform tuabaendagera have been taking food to orphanages narenga kikonyora tinda alengera linga nkobulinde chikura elibono na alengera tinga nkobulinde chikura it came as a result of the things indoche bikokolekana nkalengera linga. If for me I'm able to help everyone in Kisii County tikangondigie kerogo inyokie minute ngane ronda akole iliekera abantu bonse banyole ku opportunities bakonye ke bonsi tikankoleki tiangende kuligie kerogo. It is not because somebody ansugumete. In fact omosbat naro ntebeti yesterday igoronga naki ngomanyete korugwaste gwatebete ngankobulie kerogo kwaletire libere sana umete natebeti kumbulie kerogo nkamate yana which it means you're going to be supported. In Chebono it came as a result of ogotaka gokorera abantu more people yani more things. So that is why I need to go to people babolinga naki naki ntagete ko bakonya monkonya by giving me amagoro, by giving me support. So me I need the support of the people, not because someone is pushing me to do that. Amashimi actually wakunire gore yenganeye ya oyote banga atenete abantu babato bole mavu ntireke barachikonyora bokonyi korwa sore Gilbert korwa hotel ya sakaro gasaka wate banga nabwata abantu abagotukurwa ali botabwate marangeti nakiba botokonyora men's conference so that bakwanire na ndo bagokonyoko. Abuni, well, because for me that one is easier because these are things I've been doing. Kokonyo montoyo mababere nere possible. Kokonyo montoyo mababere nere possible. Ratri akintali kero monto. Chingo na chinko liginko kero monto. Lakini oyobe ke request iga nata geta marangeti ikomi. Nabo kutokonyore contact yaye irera bagakabwa marangeti ikomi nabo nkonyara sebono. Thank you. But in the future, I would really love to work for more people. All right. Amashimi biruito byachirengana yawo mwere safadhali kirato kunyura mangana majesi nchira yobwe. Engene yawo yo mwere gochesa mumenyi we county ya Kisii. Abantu baminto ba Kisii County buna moigu wa marieta ne nkuruku Roselyne, Nyakona, Uigara, ninche Nyakona. Nkoliginde kiroge kikyabangina ekitogocha twarukanga women rep. I have been in the community abande mwarorire twakorire bintu amo twakonyere chintakana twakonyera abangina baburaka twakonyera abantu babwate buremafu twakonyere abana bali batari kwenyara kubakanire school fees. In short twabere togokora igasi ngabuna neye women rep ebwenete gokora
and but in a smaller scale. So I'm asking for your support come 2027 kamoranje nsabirani nande mombeke chinkoro cheino iliongi chengendere ko bakolera more things. And to our leaders bali bakoliye birogo, what I would like to advise you kindly, tigato be honest toteya bantu nkito abakoleire tutigane na mangana violence taliereo. I don't think violence in politics Engiya. All right. So I really condemn mangana violence. Let us try to do clean politics. I ligeri mwenzako gali buna a competitor lakini inchune bintu bya biriora kolere abananchi. Thank you so much mheshimiwa Biroto byachire twalire dakika isato cha news ngokutakira kila laheri na ndi karibu sana kwanira motegele Vuna next time. Asante sana. Kwa sababu kwa bila motegele mangana magia senchirere yo wengi bunakoleta usuru na nyagitari ya HK International Medical Center. Omubusio minto kwa manyirenga enyagitari ya HK International Medical Center noere asumu chubo sonko nainde numa yetenga nige korenga omubiri omugima nakorwo bugwenia bwa maruire buna arthritis, asthma, allergy, stomach ulcers, pressure, infertility yechinchira chionsi, low libido in men, amaruire yabana, amaiso goikamaino na yanda mange bono kwa manyire eye HK International Medical Center Busongo igonge kero wa ikirega igo muchu Busongo gotwakire na 83 HK International Medical Center, your health is your wealth. Ayana mangana maya asenjera yowe kainye maiga ye chinsenye chabona mambia mangana maya senchirere yowenge oyivoro kire kanga yokoligekero kebugimende pase county akisi homosubati Dr. Roselyne Nyakona ogende gusegeta omolembane muno chinga kechiga barai boro kire kanga yokolige birogo byoborai bosibo bochole bone bumwaka bwechiri bube na 25 ukwana chinga kichingwana chema sema munegeta seni kere divune Emambia lero haso morobeli bwe Engiya ningo mosubati Nyakona agende gusegeta omorembe hegatie barai boro kire kanga yokolige birogo chinga ki hagani bali gusira hasenchirere yobwororo libagali uko leta chisaga semesangerekano katia baraiba ko koboke serikali rabisibone Kenya kwanza kurwa sorogongo rwa gusiba korago no mugumendere bwe county akiso mosubati donya Dori Saburi amono mubunge bwenseme nyari bari chache zairi chanda niko bagendere kwegerera huko bwate sikwabo guchase serikali rabisibone Kenya kwanza ukwana senseme ya gesura sebunge abo basi abuyigoro hegatia baraiya bwe niko bagende kwegerera bokoli bwabo chinga kibagende gusegeta hogo chorugwentunde yakabire ko muraibwe nsobona William Ruto asobo chole bonne bule bosyo ayune gati ali mwancho motegera lingende tabukwaliganilia cyo kumanya senchere ndiyo bwenge chikoraga chinsa isano chebono Emambia nchegongoro kwa Geoffrey Ngongo na koganira botegera liborobia oyo noro mwelio wa mangana maya asenjera yobwe Vuna FM Minero Kebungo kilituko kurwa Radio Vuna Yona 14 kebungo keke 25 omurembe na abatigeire omurembe one na abaire tinkoyoba bunense koyoba timo ichana asichinkoro cheino gose timo aba nubuoba Yona 14 kebungo keke 25 omurembe na abatigeire omurembe one na abaire tinkoyoba bunense koyoba timo ichana asichinkoro cheino gose timo aba nubuoba ekio na kebungo kilituko kurwa Radio Vuna
Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza Radio Vuna 102.0 FM. Tunadhamini ubora na ili kuboresha zaidi vipindi vyetu tunahitaji maoni yako. Kama unayo maoni, malalamishi, maswali au pongezi, tujuze kupitia barua pepe info@radiovuna.co.ke. Piga simu 0703 102 102 au 0705 102 102 ama tutembelee katika ofisi zetu Galilaya, Mwembe University Way off Kisii Kilgoris Road. Asante sana msikilizaji. Radio Vuna, tosesenigwe kera engake. Toseseni wa motwenzi, tokuneke minero. Radio Vuna. Radio Vuna. Minto mwenye witinge litukulira nchirire likwayirira likuminyoka umutinyo gatano na gatatu umwaka wa 2026 igitulike basacha men's conference ile ajenu musacha twakwareganire oje tusangamo asomuriko bene o men's conference ase turanyore libagali okwanira amakongu tugwetera buna basacha okwagachana chinkoro konyora obosemya bwa bene kurwa asabamanye nabo igo konyora esegeto yobogima erine libagali owesomya kobweni gwake birengerelyo kokina kemoikana bo okwagachwa buna omusacha bwekene ebesajo kwelikia nechishiringi chimisano choka akana gwetera epepi number 552800 e account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna tobaisa kogosa libageli lyengencho lyogochenja obogima bwaho umutinyo gatano na gatatu umwaka wa 2026 erike mapema Radio Vuna toseseniwekera engake lakini mechandokie bono kunya gwetera nyomba ke yani birugo bikombu no magongo kunya kuma na nyomba nande nayo mutana kade ngango gotentu bwati birugo onekero konte minincho muchando kase bosubate no bakorosie nyomba ibirugo bono na gurete bono nkikira kini boneke inga kikibaka boni gatato goikaransire birugo binga bunebi gatuma itinge birugo byachire byekerera bono eduka ya Yako Fashions keroka ni gobono ya korentere birugo bya plastic chairs kwa bei nafuu yani bire bya big boss boigonko nya tore chiduve amarangeti chi bed sheets emeito yonsi ya kerenge nchobuneri orthopedic chikoshon ebikoroto chishati emechibi chikobya chibagi chionsi gati yabo cheskuru laptop bags trolley bags fiber bags takis chunk pin na boigo pioneer bags chionsi oranyora serigoliria moko eri oruseirie discount asense moye chianga nkonya tore trousers cha soft na hard khakis suits chishati chi t-shirt dresses ebikoroto byabasubati n'abasacha byekerero ebyoranyora serigoliria moko imeya Yako Fashions boigo ndubwata bakorera bakoenekia kwenyorere byonsi uganetie asubororo tarera Yako Fashions assisted ya keroka enchire gosoka goche bosongo orosagia ronde ni gorogotoka bukeroke getaseni abanyanyimbo moino akesimia se namba 0725372326 gose 0728903422 Yako Fashions keroka obokoreri obuya asebonsi. Radio Vuna. Minto mwenye witinge abantu bajiandikishe gendekeke gocyarimo Bono rasima bwana ngora baya butinko moja ya kabisa bana byatumira n'abasaje tarikiri nkangere tonyeganyerete umutinyo gatano na gatatu umwaka wa 2026 igitulike basacha men's conference basaja bamindo mboroje bunatwagaire igari no gosema ni gukari tobono tugwasura ndianga tosema ngaki abakungu matemba kayo toji to mukuta nori agar na into to egeregwe to tateuka asande to gwakwa buna nimetsugulya ko gwakwa suguli kwanyora nga tatezi naroro dana batranya twaro tiburubuge deiga egota ko tate abasaje to merane talikeri to tigara magega nonye to kanyerete litiko bunetali bakore bwango toji to merano mabagani ga ali taoni ga kitwansi to so migutumanyane abasaje kinane ko bateri na bagugwa kuchindo na bugo chote bimuno komenya to basa kwesunga no ndengo teya abantu bali bonsi nabekira abo bagashane bwango toje kogenda omukutano witufundiswe
lakini kasi nomaete tinko borabu ekuta nonana kubara nomanyete boninche nkobaoro lakini turasomaga bweri gochanga kripati marube ruoma kuroteri ya Chicago 500 ebesa yo kwelikia necho shilingi chimisano choka akana gwetera epepi number 552800 account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna tubaisa ko hosaliba kelirie ngencho lyogo chencha ubugima bwaho umutinyo gatano na gatatu umwaka 2026 Erike mapema Radio Vuna tosese niwekera engake Yesu ametuita kila mmoja ili tujitolee kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitolee kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Nendeni tukavune, pia weka tayari. Tusinyamaze kwani kazi ni nyingi shambani mwa Bwana wetu. Tukiwarejesha waasi mwangani, taji la tungojea pale. Tusinyamaze kwani kazi ni nyingi shambani mwa Bwana wetu. Tukiwarejesha waasi mwangani, taji la tungojea pale. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Nani atakayefanya kazi unapokaa ukilalamika? Nani atakayefanya kazi unapokaa ukinung'unika? Ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungepoteza wakati. Ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungeacha ulegevu. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Twendeni tukavune, pia weka tayari. Nani atakayefanya kazi unapokaa ukilalamika? Nani atakayefanya kazi unapokaa ukinung'unika?
muda umeyoyoma, umepoteza wakati, ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungeacha ulegevu. Ekeminano kia World Cup 2026 ni gobono gia chakire bene abasacha kurwa chitimwe 45 nsengima baikira sense ya America, Canada na Mexico gusigikania ni mura irobo nyangongo Tomo chago tengeresi saneyo ye mase ye mokruense ya America asenge nchuta buatie TV wanawasha moto fire pini fire dia matkeroka ni gobono ya bekrechi TV chichingenchone chi size au aseofa enyorere TV buna bono ya Samsung, LG, TCL, Hisense, Solamax, Vitron, Sony ne chinde chinyinge aseri gorire nsekegima igotogotoka somo chiokeroka ebara ya keroka ichuni mbarabara ne nyagitari ya keroka akesimia se namba 0748840317 gose 0711437974 goetania yo boigo na boko nyora hoofers, subwoofers, guitars, microphones, chichaja, chispika, chikuka, microwaves, mixers, amasasi, chibetri, chivasi, chiflash, headphones, chikebo chons chigotumeke stimane binto binde binge. World Cup 2026 tuganyote bigwe akobwato kebinte fataki igobago chingiriro mwancho motegarari mongere ye mase ye mone TV ye ofa naenda seri gorire nsekegima kurwa dia matkeroka Nadia Hardware and Electricals neduke koni binto bionsi ibiobwagachi yani all construction materials Vuna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabuata chitangi waste pipes and all fittings electrical accessories njireo Vuna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabuata chipost barbed wires na chainlings as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors mbabuate boigo e machine yoko mix chirangi Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka kijauri na keroka asoro segerwa kijauri asebale kobota ni keroka na chebirate twakere simia sin number 0718530990 main branch bono ya igoirwe imeyomo chokeroka ansensemo yelibwago barabari ni nyagitale nene ya keroka level 5 ebare nene ya keroka metamaywa twakere simi 0715553775 Nadia Hardware and Electricals naora nyoli binto bionsi vyobwagachi karibu sana Radio Vuna minto mwenye vitinge litukulili nchirelile Ben conference go ikatocho rorona ende bona mochari tepo ichari njengoro kupito boko Richard kweli kile na namba 145 wasata watu hikiri toto korre kwera basemina bange baratoko mono sana omaete kanone karabangire bakwenda barabuji semina jabo ntwe karabago twago tuereso ngotegerera tole Elieta leo kabisa ndilo rasmi ya serikali ba. Yara diratemo namba 2. Bwana ase line up yo gwaka ni namba 18. Sawa role mara mbiyale na bugire ticket ile ya tire. Wewe uko sambamba. Bantu meni kimungu chukokora somo yegoye. Oyo tangani go kumera na bagaka. Tangan tura sala. Kiagera na boko nyoru mugaka nonye naye na bobwate ole sumbwa sumumino. Umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026. Igitulike basacha men's conference. Mutagwa atyo mugaka. Naje tatomwa naje tatomwa. Kaitat angoru ere to musache. Na tatu mino nanje gocha. Nanje na mvurja kante imurwera na bagwani. Yo mugaka Justus Makolingo kona bigitege kama gabo ari number 149 rande ngona koleta nda bande alafu na inje manye kobeka imenga pugu. Tongegento gamage. Tongegento rande to ya banda bangegera bache bamanyo buya bwamani zikoni balansiye. Egera to konye biya monoro ja school karandi. Ebe sayo kweli cyane cyishiringi cy'imisano cyoka.
kana gwetera paybill number 552800 account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna tubaisa kogosa libagiririe ngencho lyo guchenja ubugima bwao umutinyo gatano na gatatu umwaka 2026 erike mapema Radio Vuna tosese niwekera engaki The radio station you can't live without. This is your radio. Radio Vuna 102.0 FM. Kisi Town, Ogembo, Tabaka, Sumika, Ramasha. Kisi County, Nigetigirete. Radio Vuna 102.0 Toseseniwe Kira Engaki. Insama chama ro kenyoro no to ko watrete no to ko yete mrogelio mo kyo na no ne chingo kon kwenda yo mo kyo ne mo gondo no sima kachi nyen to stende koliera mo kyo na di mo tra mi nyokya chichungo na koraje ri ka no de ko chichungo na ko eten no to ko te to ko ra se ngande koraje re to ro sho ja bora ya ga ya na re to ru ye ke ko riende na ko era ya ba ni na igatara ja na kungu igariende na re ta nembo kana re ta akingona na re mo ko ndende nyomba mtata iga gimo mwanchumo tekarelio Radio Vuna 102.0 FM karoche abutukire mirongo ibiri na isano isage kanya chinsa chabona mambeme ya Radio Vuna 102.0 FM entundekere ntangani ke gimo mwanchumo tekarelio dimetinganga yubu aterete ayukwa bwatero mokyo asebiro bunebiga kurutua katika tekarelio tukulia juma natumai ya kwamba Mungu amekujalia tena tumepatana kwa wakati mwingine. Timethinga ngakikwa bukeiru mokyo nande ngayuka liko yobwata gusinga yuko yobwatira se Emambia yabono karuto kusanga munayo motegereri guchakira nye chiga gwika kenda chiri chamarago babuna botambe kama kawaida ndoke the boss lady 078510210207 851021020704102102 mwanchumo tekareli kirogo sangamu na incha se Emambia bono murobiri bomo kenomo ki #leadership Monday. Vuna Radio.
07041021020785102102 turugusanga munanchi bwatete kurwa radio Vuna 102.0 FM Emambia yabona umurobiri bomukia numukia Vuna radio. Yes. Ngini kichi ukwagera? Chinsaga omonyenye, umete chinsaga be specific omonyenye, amasabule, ekeguku. Omonyenye. Buya kabisa. Vuna radio. Halo radio Vuna. Akiantara mu wakiro bya studio. Bokiete. Ara kwa watro montera wo bokombe masonge bate. Igaba no mokiona ne chinyango na kuburugera ngara igaba no ngotegerere. Buya kabisa. Vuna radio. Vuna radio. Yes. Akimata musali wa. Bokiete bya. Kwa bwatire dagira simochunga. Era tingo bwatire teke morero ngo bwatire tinyando chigira sakuru kupaposi. Na tunya kwa roseli chindo mai konsa. Vuna radio. Sari wadire. Bokiete. Eke ya muni asamu ndia otoka. Mukiona ne amatagere ne nkora gochora. Skeri tukorena. Okay. Vuna radio. Wasi namba yote kutoka maeneo ya Birongo na naendelea tu kuchunga vifaranga yenye iko hapo hivi. Haya, tunza vifaranga kabisa. Hiyo inabidi ni tunze. Tunza, sisi wenyewe tunakuja kukula bana. Haya vizuri. Vuna radio. Vuna radio. Nakiwana mwana mindo. Mbiyandi. Kunya matale kurasing senkoro mataraiti. Omokione nkora agendie bibi na ile kogarango kwa express. Ona odoko na kobirobe liga rajambi main stage ga ne cham yoka ege kana korenta ka bochinga chinga ege na bana ba ko igoralero. Ole na ona ete no nyankuru nyamulenya ari goja no mwaka na rosire tari kurugusa mwero muchangoro mutocho. Aondo je na mbono bage meta no gobanga go tokyo binto mbiyamo sana. Vuna. Yebo no Vuna. Yono ndo chagwa kire buya. Ona ari agitatero ndero ndo je nambanga gari kwenda geraiga. Ona rende tena go kugeliri tukeli ngirende te pamoja. Vuna radio. Umoralia. Bwakire. Bukiete bya. Kwa bwatire kiarambe gataka matunda maembe kinse mone kegale. Erende bononke abonko nyako tandore bibao igachi bangora tandora. Bona nonde kukia sako rukwetera maigorango nyako tandora mbuya. Vuna radio. Vuna radio aro. Tari bwatire. Bukiete. Nisamone jabo siya nyaganja. Kama goito kama ni kama njia msiya kachiwa wodi nyamira account chairman ya chiredi omwenga toyali. Neyo mokire aro njidi mokionde. Pero mugasoro na toka isiko. Lakini bantu mbasa kumbatikana ngoko banta ndo mokina bara umbagenda. Aba bagenda omokia. Yasa akubuyata akubeka raba bana ne sabyo ya radio Vuna. Kutsaba na mai bakajinga sana ibere chairman ya chiredi omwenga tare mashabiki abali batari bonsi pino tara mukajimutu baba ega gatoka nsalo kabyo mukitoko ndamenye. Vuna. Yes.
Wakire. Bokiete. Wakire buya. Ora indono maite nyaruri botambe nekiriri bakobe. Igo. Amanya bwali ndwali ete weekend. Abatali ali etwagorete bane twachete kuganya tusambase rutokanyoranga abantu babeira abangi. Ono tiga tomotebiga. Ono ndutageti manya bwali ne miongo totageti. Amoja igona igwete. Bona igore ndono igwete. Vuna radio. Vuna hello. Hello. Yes. Habari umorali. Akimu ndo motegereri punguza sauti ya radio. Nimepunguza. Vizuri sana. Mbuyande kabisa. Nitalisabi kizuru smart. Ngakiukurukua. Ngoro kutosi Kiondi. Yes, Josephine. Alafu niseretio moibori onega abo baracho. Pole sana. Okay, pole sana. Pole kwa familia. Vuna radio. Vuna hello. Radio Vuna. Yes. Nso pita kurujinsa machaka bozi. Mogia nembwa grete jainya kuburga ngara gayo. Ngeki ukuburga bituma chinzi yaga gose miogo. Chai nya kuburgera. To gore merie chai. Dingo dora mbanya kunye buraiga. Bona dram. Asante sana. Vuna radio. Vuna radio, hello. Bagire tibakire. Ya. Bokiete pi. Vuna radio hello. Hello radio Vuna. Baba bwakire. Bokiete. Kone no yemere kimata kurumotoga msese. Mukiana wana nonye bwetereta iganya bigena kunya wake wale ngora. Oyo toba umera nere mama nyambati nere ntaranyora ngo muri binda go kwanire. Kabisa. Naba bajibani to no bale ne yo mukega nyabigena monana nakora. Asante. Vuna radio. Hello, Vuna? Yes. Akemara riwakire. Bokiete. Ita tamana yuni South Mugirango. Mugiana bana nasaire kinyosiana. Nkanya kana bitera rende nganyere tabana bali batagingire tubigoro batemba ngire garba. Baira no cheskurubia. Very smart. Asante. Vuna radio. Wakire. Bokiete via. Koro kugera amaso hospital kwa chinse machiabo nchali bugia kumo. Naka tuko nyumbani. Vuna radio. Sweetheart, happy Monday. Happy Monday to you. Yamono kyamu kitigo igira stusi nyalo zimata musipika. Tora mabona ntoragenda mugondo gokoro mupyese ngende murakero betire inse tuvuga ngo twere. Teka kore nene miroberyanya sai. Oko na gokoro busabi na kunya kuri kingo na kunyitibe kame ko gere guti guturandu take korera kingo. Tora mababa so muroberyo uwo. Asante.
kigimo mwanchomo tekere mirongo itatu isano na isatu chitagika cha butukirenya chinsa cha bono Emambia mea radio Vuna 102.0 FM mapumuzikoni nkwirana turu mwanchomo tekere tundire gusanga subwa munako niryo mokyumia bo tekere rubia kigimo mea radio Vuna 102.0 FM ndoke the boss lady. The radio station you can't live without. This is your radio. Radio Vuna 102.0 FM. Unajenga ama una ndoto ya kujenga nyumba yako ya kifahari? Unahitaji vifaa bora kutoka msingi hadi finishing? Karibu Sha Ceramics, wauzaji wa vifaa vya kisasa na vya kudumu. Sha Ceramics tunauza steel, simiti kutoka Rhino, Simba, Nyumba na Rai, tiles, tanks za Roto, Techno, Ken, Top na Royal, mabati ya aina zote, aluminium profiles na fittings, MDFs, blackboard, plywood, marine board, gypsum boards na accessories zake. Pia tunauza barbed wires na chain links, rangi kutoka Crown, Duracoat na Royal, toilets, wash basins, taps, showers, kitchen sinks na all plumbing na electrical fittings, agricultural tools, furniture na vifaa vyote vya ujenzi. Kwa nini uhangaike kutafuta sehemu nyingi? Sha Ceramics inakupa suluhisho kamili kutoka mwanzo wa ujenzi hadi mapambo ya ndani. Tupate mjini Kisii, mkabala na Kwanza Place, karibu na Quickmart na Kisii Mart Mega Supermarkets. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari 0703943972. Sha Ceramics, pata vifaa bora vya ujenzi. Asamatera yogokoremia na gokinyo kwegena kwao. Zaidi ya yote utabaki Yesu mwamba acha nitangaze sifa zako. Umekuwa jasiri sana. Aya onsi ni goko ya nyora asobwamo imeyegata senekia ubwanchete ke radio Vuna 102.0 FM. Umunyama nainde Sata boy Not boy pen killer Wisdom Kolega sitiga oboro mbogere orie oboro obogi mabweta unino bororo somonto buatega sitali omoro are metore nyumba bwe siekerete oganyete baruge bakuriaye okereto bande mapema ye oganyete baboke bakwechaye kazi ni kazi jitume kidogo maisha bila pesa hiyo ni ndoto dia bidii na uache keroro kura jasho yako takani kidogo Negasi ndugu yangu kolegasi Negasi hayataka kolegasi Negasi ndugu yangu kolegasi Negasi hayataka kolegasi Utawanchaga kyo kolegasi tigaga kikonya kumbugana ikemambia matanga mano mukonya gwaita inwe mbaka gakino wabairera wacha nyumba no bubota ete abana guchia bachandegete barabogete buna chingororo Negasi ndugu yangu kolegasi Negasi hayataka kolegasi Negasi ndugu yangu kolegasi Negasi hayataka kolegasi abantu bande yani baunchokire ebatagete bitoche biri bya bwangu Negasi enkonwero jibatagete bya bwange bitoche na bibaroche banyore barabwe bakendese tatibabwati fomwe bachandegete gasi yobisi nero batagete nekerasi membari gekoigwa ebatagete batare banyego saberera yumba mwae gose sobota gotoka bie byonkenge bitegire na bibatagete nonye no boso kutibabwati pi Negasi ndugu yangu kolegasi Negasi hayataka kolegasi
Okay, gimu mwanchumo tegarradio radio Vuna 102.0 FM nyona cha butukire merongene isano chitagika sechinsenye cha bono Emambia. Manchumo tegarari ni maitenga ase gwetera se metanda goso gwetera ase bitaseni au goso gwetera kubwatia mangana maya. Ni metinga kwa nyare kwa bagu ku erolera. Recently wase ntua nyoranga kwa kweli chikura chaisire gweka. By the way, chikura chaisire gweka. Na inde bwangoiga tuatebigwa karitu umetekero tuatebigwa karitu ko igo manyanga days are numbered, our days are numbered. Amatuka itakorere kintu kieke amatuko aerire igo ntutu wende tuayire kabisa tumanyenga ingoyo tukuji kunyara kwa batogo chora. By the way, is #leadership Monday. Ingoyo tukuji kunyara kwa batogo chora. Ingoyo tuwabere togo chora. Tuwabere togo wake kura yetu. Kero tuwakire. Magenderero kitu wanyorire. Mbuja kitu wanyorire kurua se kurua sumura yoyoiga. Nga kitu buenre togo chora. Nga kitu ukorigereria. Manchumo tegererete bono iga radio Vuna. Nki kiri ukorigereria Vuna. Une tingi gusibu buya. Watebanga. Oyo nere. Oyo iga nere. Wango iga ntuaetwe ki etariki. Ntuaetwe chitariki. Chitariki chiu senga chitariki bene. Chikura chikuja konyara kwa bachigu wakwa. Chitariki 10 omotienyo Agasti. Oso motienyo 8. Ninderitu. Uyore public administrator ose commissioner sekiombe keria kyobo choline chimbebe kia IEBC na bwato ketebene enkwana kabisa gatebanga kwa kweli bono nechinga kichiria oire atebetenga all public officers batagete kuchi ku vie for elective seats valia all public officers bali batagete kuchi kubolie birogo ao ose batagete bachi kwakiro chikura batagete kubolie birogo ao omwaka ugocha chigwika chitariki kiando mutinyu kabero omwaka ugocha, that is 2027 banyare ko bakorere gento keke ba resign rikurwa se birogo biri byabo nabo igo political parties mbabonete babwatoke membership registers yechi candidate chiria baguchikunyara kwa bakuborie ebirogo chitariki 15 nemo umutinyu gatatu umwaka 2027 gusa umwaka bw'ekiri 2022 party bakuru kunga nabo party primaries they must be completed gosenchi konyara kwa ngachia ikire umwelio weka chitariki kianda umutinyu gatano umwaka 2027 iga kanyara kwa bakagoteba benenga chitariki 10 umutinyu 8 umwaka 2027 ali chikura chiko chikonyara kwa bacho gwako umunchu motegereri timaitinga is it good for abantu kibago vayo nyebara sebirogo ebige binene ba resign gose nange bagutigara sebirogo byabo nande baboli chikura bakoira nande mbara obisi nkunyora barengere nande mbare abarai bagotora gerengere likia onkirikeke nere buya ba resign kurwa sebirogo byabo ose chigasi cyabo gose mirimo yabo iliko elinga ikimanyiringa nikirogo bakoboli gose nanga bagotiga tuba enregasi yabo nababoli ekirogo nande babe muntu kakobe mu MCA nonye kale muntu kakobe mu governor muntu kakobe mu senator muntu kale president kugicha korete kento kiki asinge nchunga naboko nyoranga mbaro umete batali uchibaira anyway 07851021020704102102 kirogo bwatoke kerengere kiao Vuna radio Vuna hello. Okay, sanga mona inchumbo nchomo tegareri Vuna radio. Hello Vuna. Imrani andi bakire. Bokiete.
itata mana yuni South Mugiranga. Montonyo ko jikulige kerogo. Andi nare kerogo get. Wena tara saini ditangani. Igombuya. Mbuya lichiko kurwa sekumbe kia IBC ke bwato get. Ya ali saini tanto mananga kike eri orara tigiro monto munganye ira ka tanya tageti. Anya go takobodia mangana yo borai. Ni jina wana utange go mwana. Okay. Vuna radio. Vuna. Okay, yachirege bandegete kabisa nandi mwana kwante byo kubandeka is called how in English balinde tali mangana. Si aina maneno. Vuna radio halo. Ara Vuna. Kwa kwetu mutaranganga korwachega. Ngenda atebeiga. Ijikeri mbuyarire. Mbuyarire. Ngero muntu takuborie gasi na ndole ne gasi ende. Saini kwanza. Kara ali sainiri. Ama koriye gasi ya tagete na ndanyo ndiye ko nyarikana sarome. Muntu le gasi orure gasi na ndo taite gasi ende. Taka ne iko ego gasi. Bono umeta taireti. Takwira ni kwe gasi eri yae kali ko nyara. Taka ne iko ego gasi. Gasi ingia ko tigere gasi na ndariye gasi ende. Okay. Ngere likia. Ingia ko tigere gasi na ndariye gasi ende ba minto. Ngere kia ongere ko mwanchomo tegere kero kusanga munanche asebire biga. Nere umede bono bairu gwika February osumuti nyuka bere chitariki kianda umwaka gocha that is 2027 they resign. Vuna radio. Radio Vuna. Unarege tamba kia Yesu kulumia South Mugiranga na kolera boige. Karibu sana. Ngokwa dete buya kabisa. Ande kwa dete romu cha romu ya. Kulende ko ruchinsa mwa mbategerera radio Vuna okegima. Masabiki na tegerera pamoja na baraia wao. Bono ngenda se point iliyoka. Buya kabisa. Kulingana Vuna baru eteri chikerie kiara umuntu kubulie kero kende yonse. Na naga ni rikodi saini nyare ko tige kero gekyo kereigo umungago uri otabwatiga cyanyare ko bokurie kero gekyo. Njetindo chimagoso bose narori kiara mbara okonyora babwate chigachya wao biro babwate buna boniga bakwanda kuri saini ko bulie oborai yao. Beta kire bali saini ngenje ngabuneyo. Ekiara mbara okonyora batabwate chigachya kira barabworo didingo irigari bale chigasi. Na ndi nindu togo chikuba aba na inji. So na bebwana tabatigeri bagero lireigo. Nori obwate ifa bya na ranyara go swasiri bagero. Okay. Vuna radio. Vuna. Hello. Vuna. Okay. Vuna. Hello.
cha butukire 50 isano chitagikanya chinsa chabo no mambi mwanchumo otegereri nyura ime radio Vuna 102.0 FM kiratokendete gusanga amu nayo mu tegereri inyura muroberi bomukya no mukya kiratogo segetana ko bwato mukya kegima no mukya kabisa tokuneke minero nyira chikoraga chinsa isana mangana mayako gochira senchira yo bwenge baadaye ntunde yakabero muroberi bomukya ndoke the boss lady. Kibirigo, Ikonge, Gigoma, Manga, Nyansionko. Nyamira County, Niye Tigirete. Radio Vuna 102.0 Toseseliwe, Kira Engaki. Negasi You boys korusangoma mbona tuasoire Negasi Plan B on the beat Mwabango kaniti go boro Gende gasi oiteke bago Omwabango kaniti go boro Gende gasi oiteke bago Negasi yo boro gachi otige pi Negaki omwabo oiteke bago Negasi yo boro gachi otige pi Negaki omwabo oiteke bago Negasi go kwesugume Toga nigaki ayo sugume Wairuba minta ya kabago Kake bakoru sheke nyambi Kore tando boyo ninjensiale Mambi na mambi nichemburuge Omwaba maena etonjaya Egasi ya maene na bere igo Neba nigalia yokorundia Omwaba manyange jinegasi Neba ni chiroro kwane Amaeno omwabe jinegasi Mwabango kaniti go boro Gende gasi oiteke bago Omwabango kaniti go boro Gende gasi oiteke bago Egasi yo boro gachi otige pi Egaki omwabo oiteke bago Egasi yo boro gachi otige pi Egaki omwabo oiteke bago Abasango basemito legasi asobogi mobeli twekonye amaiso bonkonto irebusa amagura amagokonto irebusa nasikyo taeta yo kubusa koraye gasi eliekonye ingoboke kemambi nagende gasi nairana nanyora yorai omwabo bworo nigo bucheti koraye gasi gososirepi omwabo bworo nigo bucheti koraye gasi gososirepi Mwabango kaniti go boro Gende gasi oiteke bago Omwabango kaniti go boro Gende gasi oiteke bago Egasi yo boro gachi otige pi Egaki omwabo oiteke bago Egasi yo boro gachi otige pi Egaki omwabo oiteke bago Endugu ntage totumi ya bongo Kemambi gocha buone Chusi ngwataka gongora Ebigari biane na biotagete Endugu ntage totumi ya bongo Boke kemambi bekaga suti Karachwa bisiri yegasi No nyanya gitari kwabusa Egasi negasi tokomanya No nyanya gitari kwabusa Egasi negasi tokomanya Mwabango kaniti go boro Gende gasi oiteke bago Omwabango kaniti go boro Gende gasi oiteke bago Egasi yo boro gachi otige pi Egaki omwabo oiteke bago Egasi yo boro gachi otige pi Egaki omwabo oiteke bago Tinta etio sensere ngwako moro korigasi ayori ekiago Taitiko genda enonya mugunda karioki okembete mokenyansa Itegasi ayebunango ita Nalia yendugu onyore ekiago Asobogi mogo tigasine chinyinge kogicha ayori ebigari biago Toja yegasi ogokora Endugu koranje omoyo Tokomanyana kiboko ira Endugu koranje omoyo Egasi negasi Koregasi Egasi negasi Yetume Egasi negasi Koregasi Egasi negasi Yetume Mwabango kaniti go boro Gende gasi oiteke bago Omwabango kaniti go boro Gende gasi oiteke bago Egasi yo boro gachi otige pi Egaki omwabo oiteke bago Egasi yo boro gachi otige pi Egaki omwabo oiteke bago Egasi yo boro gachi otige pi Egaki omwabo oiteke bago Egasi yo boro gachi otige pi Egaki omwabo oiteke bago Plants Empire Vuna FM 102.0 Radio Top
motwensi tokuneke minero omugusio minto kwa manyirenga enyagitari ya HK